Frederick Willem de Klerk watalwa ngamhla ka-18 ngeNdlovu lenkulu nga-1936. Ngesikhathi selobandlululo bekahamba embili kutepolitiki wabuya waba ngumengameli walelive nga-1989 wadzimate kwaba ngo-1994. De Klerk bekaneticu tebumeli latitfola eNyuvesi yasePotchefstroom nga-1958. Wabese uya kuyotivivinya ngaleticu takhe eVereeniging. Nga-1978 uke waba setikhundleni letehlukene tekhabhinethi kufaka ekhatsi teliposi indvuna tekuhlalisana yetemhlala phansi ngaphansi kwaNdunankulu John Foster. Ngenyanga yeNdlovana nga-1989 waqokwa njengemholi wenhlangano National Party wangena esikhundleni saPW Botha. Kuwo futhi lo mnyaka waqokwa njengamengameli kuhulumende welubandlululo kulelive. Ngesikhathi asengumengameli wakhona kwenda ukuthi tinhlangano tepolitiki tikhone ukukhululeka letifaka ekhatsi iANC, SACP kanye nePAC. Waphinze wakhulula tishikashikite emzabalazo wabuye futhi wakhulula namengameli waphambili Nelson Mandela. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February. Nga-1994 de Klerk libeka ngumholi weNational Party waba yingcenye yahulumende wenzanvo yelinyenti we-ANC lapho khona waba lisekela lekucala lamengameli ngaphansi kwenzanvo yelinyenti. Kepha budlelwano emkhatsini kweNational Party kanye ne-ANC baphela wasewukhipha lenhlangano yakhe kuhulumende wenzanvo yelinyenti nga-1996. Nga-1997 washiya phansi kutepolitiki. Nga-1997 mhla til-16 kunyanga yeNkhwekhweti de Klerk wavela kulitiko letemaciniso nekubuyisana. Ngesikhathi axolisa wathi uhulumende welubandlululo wenda lokubi. It has now become clear that certain elements misuse state funds and were involved in unauthorized operations leading to abuses and violation of human rights. Waphinza wavuma kuloku lakwenda ngesikhathi asengumholi wahulumende welubandlululo. Ema-Afrikaners ambona njengempimbi. Njengoba lelive lisala tingcinamba letashiwa ngulohulumende welubandlululo sekunengaboni ngasolinye ukuthi kumele yini anconywe nobe cha. Lokunye lokubese kubasela umlilo kakhulu ngetiphimiso latenda nga-2020 lapho athe khona kude lokubi lubandlululo lela kwenda kuhlukumeta emalungelo eluntu. There's a difference between calling something a crime. Like genocide is a crime. Apartheid cannot be, that's why I'm saying this, cannot be, for instance, compared with genocide. Kusenjalo kusenemibono lehlukene ukuthi ngabe kufanele yini FW de Klerk akhunjulwe ngenzima yakhe la idlalile kuletheni inkululeko yalelive.